Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umwanya wihariye ku ruhando mpuzamahanga, atari gusa ku kuba ari igihugu gikomeye, ahubwo ari no kuba politike n'ibyemezo byayo byambukiranya imigabane. Ijambo ry'abayobozi baho rikora ku bukungu bw'amahanga, amakimbirane, ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no kuri politike z'imbere mu bihugu byabo. Iyi niyo mpamvu ibiva mu matora ya perezida wa Amerika bitari mu nyungu z'abanyamerika gusa. Ababarirwa mu mamiliyoni hirya no hino ku isi bayakurikiranira hafi. Baba bazi ko umuntu uzatsinda azagira uruhare ku buzima bwabo bwa buri munsi. Tukiri aha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu matora mu minsi mike ishize. Ni amatora yararimo abakandida benshi, ariko abo twamenye ni Kamala Harris na Donald J. Trump. Abandi bakandida barimo Jill Stein wari uhagarariye ishyaka rya Green Party, Robert Kennedy wari umukandida wigenga, na Chase Oliver wari uhagarariye ishyaka rya Libertarian. Muri aya matora yabaye ku itariki ya 5 z'ukwa 11 2024 yatsinzwe na bwana Donald J. Trump wari uhagarariye ishyaka ry'abarepublike, ahigitse Madame Kamala Harris wari uhagarariye ishyaka ry'abademokrate. Donald Trump yatsinze ku majwi 301, ni mu gihe uwatsinzwe ari Kamala Harris yatsinzwe ku majwi 226. Manda irangiye yari iyobowe na Joe Biden. Afite byinshi byiza yakoze, ariko hari n'ibyo anengwa. Natangiye mbivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ijambo rikomeye kuri iyi si y'Imana. Zigira uruhare rugaragara mu bikorwa byinshi mu bihugu na leta zitandukanye. Muri izo leta birumvikana ko n'u Rwanda rurimo. Ese u Rwanda rwacu rwa Gasabo rutatswe n'ibyiza rwo Karama rugiye kubana rute na perezida w'igihangange kuri iyi si, perezida ukomeye kurusha abandi, perezida uhabwa uburinzi bugarukwaho na benshi, nyakubahwa Donald J. Trump? Ese ku bwa Joe Biden byari bimeze bite? Ijya kurisha ihera ku rugo. Reka tuvuge ibyo wacu ariko kandi tubihuze n'ibyo hirya iyo. Aha benshi bifuza gukandagiza ikirenge ariko gukabya inzozi bikaba bikiri kure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngaho nyemerera untize amatwi, njye mugiye kubana Digistave Abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise, banza ukande subscribe, ufungure n'akazogera kugira ngo inkuru zikurikiraho cyangwa se ibiganiro bikurikiraho bitagucika. Bahaye ikaze. Kuva ku Banyarwanda kugeza ku Banyafurika y'Epfo, kuva ku Banyabrazil kugeza ku Banyasiriya. Tonight, Arizona has officially been called for Donald Trump. AP making the call this evening, adding 11 electoral votes to the Republican column. Abantu mu mfuruka zose z'isi bifuzaga kumenya uzaba perezida wa Amerika. Abanyarwanda bari maso kuko bazi neza ko politike ya Amerika ku mahanga izagira uruhare ku iterambere ry'igihugu cyabo no ku mutekano. U Rwanda rwakozweho n'ibyemezo bya Amerika mu rwego rw'ubuzima, politike, umubano n'akarere n'ubutabera. Kuva perezida Joe Biden yajya ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2021, umubano wa Amerika n'u Rwanda waranzwe n'ubufatanye butanga icyizere, ariko n'ibihe by'umwuka mubi n'uburakari ku rundi ruhande. Ubwo perezida Biden yatsindaga amatora yabaye tariki ya 3 y'ukwa 11 2020, perezida Paul Kagame numwe mu bakuru b'ibihugu bafashe iya mbere mu kumushimira, amwizeza gukomeza ubufatanye hagati y'impande zombi. Tariki ya 8 z'ukwa 11 2020, ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byagize biti: Perezida Kagame na guverinoma y'u Rwanda bishimiye Joe Biden watorewe kuba perezida na visi perezida watowe Kamala Harris ku bw'intsinzi babonye. Twiteguye kubakira ku bufatanye bukomeye buri hagati y'ibihugu byacu. Ubwo perezida Biden yajyaga ku butegetsi, muri rusange umubano w'u Rwanda na Amerika wari uhagaze neza, hashingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye bwari hagati y'ibihugu byombi nubwo hatabura ibyivangamo. Amerika yafashije u Rwanda muri gahunda z'iterambere binyuze muri USAID, irufasha guteza imbere urwego rw'ubuzima, aho yahaye u Rwanda imiti, inkunga y'amadolari agera kuri miliyoni 8.35 n'ibikoresho by'ubuvuzi byo kwifashisha mu kurwanya icyorezo cya Marburg, ariko ntabwo byeze ngo de. Amerika ibujije Abanyamerika gukora ingendo mu Rwanda ubwo icyorezo cya Marburg cyagaragaraga muri iki gihugu tariki ya 27 z'ukwa 9 2024. Icyo gihe yanafashe ingamba yo gufunga ambasade yayo i Kigali, isaba abakozi bayo gukorera mu ngo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Iki cyemezo cyacaga igikuba cyamaganywe n'inzego mpuzamahanga zirimo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS
n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara Africa CDC. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ubwo yari i Kigali mu kwezi kwa 10 2024 yagize ati OMS yamaganye icyemezo cyo guhagarika ingendo zaba izo gutembera cyangwa iz'ubucuruzi kuko ntigikenewe ndetse cyabangamira ubukungu bw'u Rwanda. Nyuma y'ibyo mu by'umutekano ntabwo Amerika yabura kuza hafi aho. Ibi bise bituganisha ku makimbirane amaze iminsi mu karere. Gusa aho Amerika yitwaye nabi ku makimbirane y'u Rwanda na RDC. Kuva mu ntangiriro za 2022 umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warazambye. U Rwanda rwashinje iki gihugu gufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR, nacyo kirushinja gufasha M23. Mu ntangiriro y'uyu mwuka mubi, Amerika yagaragaje ko iki kibazo gikwiye gukemuka binyuze mu biganiro. Mu kwezi kwa 8 2022 yohereza mu Rwanda na RDC umunyamabanga wayo ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken kugira ngo aganire n'abakuru b'ibihugu byombi. Abo ni nyakubahwa Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi. Mu kwezi kwa 10 2023 Amerika yahaye ishingira ibirego bya leta RDC ihagarika ubufasha mu bya gisirikare yahaga u Rwanda, irushinje gufasha umutwe witwaje intwaro ukoresha abana mu ntambara. Ni igihano Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yishimiye, ariko u Rwanda rwo rwaracyamaganye rugaragaza ko ntacyo gishingiraho. Rwashimangiye ko rudafasha M23. Mu kwezi kwa 11 2023 ubwo Amerika yabonaga umubano w'u Rwanda na RDC ukomeje kuzamba, yafashe inshingano y'ubuhuza, igaragaza ko yiteguye kumva impungenge za buri gihugu. Ariko ibi ntibyamaze kabiri. Amerika yigeze guhamya ko ibikorwa bya FDLR ari byo mpamvu muzi umutekano muke mu karere. Mu kwezi kwa 5 2024 yashinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu rupfu rw'impunzi ziciwe mu nkambi y'impunzi iherereye muri Mugunga. Guverinoma y'u Rwanda yarabihakanye. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko kuba Amerika itagaragaza uburyo ibikorwa bya FDLR bihangayikishije akarere byerekana ko ibogamiye ku ruhande rwa leta ya RDC, kandi yarafashe inshingano y'ubuhuza. Yagize iti uruhande rwafashwe na Amerika rutuma hibazwa uburyo yakwizerwa nk'umuhuza mu karere, kandi bigabanyiriza ubushobozi bwo kugira uruhare mu gushaka igisubizo cy'amahoro. Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru Steve Clemons wa Semaforo ko Amerika yahisemo kubagamira ku ruhande rwa RDC kugira ngo ubutegetsi bwa RDC butajya kwifatanya n'Ubushinwa bufatwa nk'umukeba wa Amerika. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwageze ku musozo mu gihe umwuka wari ukiri mubi mu mubano w'u Rwanda na RDC. Inshingano y'ubu butegetsi yo guhuza u Rwanda na Kongo nta gifatika yagezeho. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwahisemo kubagamira kuri RDC aho kuyihuza n'u Rwanda. Indi ngingo tutabura kugarukaho ni y'ubutabera. Amerika irengagije ubutabera ku bwa Rusesabagina. Iyi nkuru ya Rusesabagina yabaye ikimenya bose, kandi koko nibyo kuko afite icyo asobanuye ku Banyarwanda. Rusesabagina Paul uyoboye umutwe witwaje intwaro wa MRSD-FLN ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi n'uruhushya rwa burundu rumwemerera gutura muri Amerika. Ubwo muri 2020 yatabwaga muri yombi n'u Rwanda akurikiranweho uruhare mu bitero bya MRSD-FLN mu majyepfo y'Uburengerazuba muri 2018 na 2019, Amerika yashyize u Rwanda ku nkeke isaba ko arekurwa. Na nyuma y'aho Rusesabagina akatiwe igifungo cy'imyaka 25, Amerika yakomeje gusaba ko arekurwa agasubira muri leta ya Texas hafite urugo. Icyo gihe yashinjaga leta y'u Rwanda kumushimuta ubwo yari i Dubai. Rusesabagina ari mu bahoze muri MRSD-FLN bafunguye mu kwezi kwa 3 2023 nyuma yo gusaba imbabazi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo yari avuye mu igororero rya Nyarugenge, yabanje kwakirwa na ambasade ya Katari akomereza muri Amerika. Ibiganiro byabanjirije kurekurwa kwa Rusesabagina byayobowe na Katari nk'umuhuza. Ubwo yarekurwaga yemeye ko atazongera kwijandika mu bikorwa bya politike byerekeye ku Rwanda. Yicuza ubugizi bwa nabi abarwanyi ba MRSD-FLN bakoreye abaturage. Gusa bitandukanye n'ibikubiye mu ibaruwa isaba imbabazi ya Rusesabagina.
ubwo yageraga muri Amerika yararahiye avuga ko atazigera ava muri politiki irebana n'u Rwanda yibasira leta y'iki gihugu. Amerika yasabiye Rusesabagina gufungurwa ititaye ku byaha byamuhamye. Amerika kandi yakomeje gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Amerika ni kimwe mu bihugu bike byinangiye byanga gukoresha inyito yemejwe n'umuryango w'abibumbye y'aya mateka ashaririye yatwaye ubuzima bw'Abatutsi barenga miliyoni imwe. Tariki ya 7 z'ukwa 4 2024 ubwo u Rwanda rwatangiraga igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Amerika yohereje mu Rwanda intumwa ziyobowe na Bill Clinton kugira ngo zifatanye n'Abanyarwanda muri iki gikorwa. Kohereza Clinton wayoboye Amerika mu gihe jenoside yakorerwaga Abatutsi yabaga cyari ikimenyetso cyiza cyo kwifatanya n'u Rwanda. Gusa Amerika yanze gushimwa kabiri. Uwo munsi Blinken yasohoye itangazo agaragaza ko yifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka Abatutsi, Abahutu n'Abatwa bishwe mu gihe cya jenoside. Imvugo isanzwe ikoreshwa n'abahakana bakanapfobya amateka. Yaragize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 inzirakarengane za jenoside. Twunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 tariki ya 17 z'ukwa 4 2024 wandikiye Blinken ibaruwa ifunguye umugaragariza ko yagoretse aya mateka. Uti: nta magambo ahagije twabona yo kugaragaza agahinda twatewe n'umuntu wo ku rwego rwanyu nyakubahwa Blinken. Tuzi neza ko usobanukiye byinshi mu byo twanditse muri iyi baruwa kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibuka yasabye Blinken kwandika ubundi butumwa buvuguruza ubwo yari yanditse mbere kandi bugaragaza amateka yakorewe Abatutsi mu 1994 uko ari. Ariko ntabyo uyu muyobozi yakoze. Amerika yohereje Blinken i Kigali kugira ngo aganire na Perezida Kagame ku kibazo cy'u Rwanda na RDC. Bill Clinton yaje mu Rwanda kwifatanya n'Abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Naho Anthony Blinken yapfobeje jenoside yakorewe Abatutsi asabwa kwivuguruza. Bimwe muri ibi twavuze byabaye ku ngoma ya Joe Biden. Nyuma y'itorwa rya Donald Trump, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu baperezida boherereje ubutumwa bwana Donald J. Trump bumushimira kubwo kuba yongeye gutorwa nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamwijeje ubufatanye bugamije inyungu hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka iri imbere. Donald Trump ayoboye Amerika ku nshuro ya kabiri kuko ubu ni perezida wa 47 ariko yanabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inshingano yakoze kuva mu mwaka wa 2017 kugeza muri 2021. Biteganijwe ko azarahirira kuyobora iki gihugu cy'igihangange ku itariki ya 20 z'ukwa mbere 2025. Donald Trump hari byinshi yasezeranije isi by'umwihariko Abanyamerika. Ubwe avuga ko adakunda intambara. Yigeze kumvikana avuga ko natorwa azahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine mu munsi umwe gusa. Yavuze ko azakoresha inzira z'ibiganiro. Yavuze ko kugira ngo abigereho vuba azakoresha umubano afitanye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ntabwo yavuze mu buryo bufututse uko azabigenza, ariko impuguke zo zigaragaza ko ari ibintu bizafata igihe. Reka turebe ko perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere, maze umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo ugashira. Jye mwari kumwe ndi Gustave Abayisenga. Niba iyi nkuru wayikunze kanda like kandi wisangize n'abandi. Batubwira kandi uko uyumva cyangwa se ikindi twakubwiraho muri comment section. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Mugira amahoro.